چند سال لو كنت تحسين؟ ما حد 11 سنتي ديال 11 سنة. شاسن عاد قولوا خلاص كل وجبت سنعاد أقول خلاص كل ويقول. الجزائر بسنة. En sonki fotoğraf o oldu yani. O son وخذها لك هاي ان شاء الله خذها يعني جميع امج بعد من في حجده صار لها بسيده هذيك هذه ما لا شكرا الله وين شباب في حجدة حبيت عن شكل صاير ما جاب عندي Mehdi abimiz bu. Görmüştünüz. En büyüğümüz bu ya. هاي ما جاب قضية إشكال جاب تعرف كان يشان Bizim en büyüğümüz bu. على تريكي خير دي ساعة بس ما لو كان يشان يكون ده ما قضية 28 Şubat ve FETÖ mağduru aileleri inisiyatifi olarak mağdur aileleri ziyaret etmeye devam ediyoruz. Yine acının, gözyaşının olduğu bir yerdeyiz. Mehmet Emin Savaz'ın ailesini bugün ziyaret ettik. 17 yıldır cezaevinde. Ciddi mağduriyetler yaşanıyor. Muhterem annesiyle konuştuk az önce. Gözyaşları içerisinde anlatıyor mağduriyetini. Gerçekten ciddi mağduriyetler var. 2 yıl önce babasını kaybettiğinde cenazesine dahi getirilmemiş Mehmet Emin Savaz. Şu an evlendirilmek isteniyor ama cezaevinde olduğu için hala ciddi bir girişimde yine bulunamıyor ailesi. Damatsız düğünler yapılıyor maalesef. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Bu kumpaslar sonucu yine cezaevine alınan insanların mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini bizler de istiyoruz. İnisiyatif olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sesleri olmaya çalışıyoruz bir yerde. Ancak daha önce 2016'da başlattığımız çalışmalarda da ciddi bir kamuoyu oluşmasına rağmen herhangi bir adım atılmadı. Yine af meselesi gündemde. İnşallah beklentimiz bu yönde ki bu insanlar da, bu mağduriyetler de bu af kapsamına alınır ve bir an önce bu insanlar özgürlüklerine kavuşurlar, bu haksızlıklar giderilmiş olur. İnisiyatif olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz, sesleri olmaya devam edeceğiz inşallah. ده حقينيلي إذا حب ده حجدة صلاة يجي كم مكتبة خلاص كليا هو هات يجت أبا مجرى جنجي خصية أبا مكارم بيجي يا ربي تقبل لك يا ربي تقبل لك بكفر ظلمي تعرفوا بيرو أم بنا عفو بلوي بردن أبا مجرى خصية كافلا مش بي أبا مكارم بي أما بينا كو ويبقى عندنا والله ويبنا الموشي ويبنا شونا سيرتي ويبنا توقاتي تشد وبعطماني الفير ناو تنجينا ولا كان كريوان دي صاد حبسي ده والله حسن خوجة دار رباني وكي محمد سليم وملام صوتي قد حقي منيلي ظالمارا قد حقي منيلي حقا يبنو قرادنو بنو درا بنو وكاو كاتشكربو سر قرعاني والله حسرات بابي بكو يبرد باب نديو كوش كافر دنون زمانا برناد ده حقي منيلي وقد حقي منيلي هذا شابين ما مجرى خصتي وكم بيجي شاب يا ربي تقبل لك يا ربي تقبل لك ليك ربي خذ حقي منيلي شو أنا خلاص بو بيرون